Jozef sa kvôli niečomu hlási? Musí ešte povedať o tom, že prečo dal beta-glukán do Goji a aký to má vplyv na organizmus kombinácia beta-glukánu z Goji. Oké. A kérdés az, hogy miért tetted bele a beta-glukánt a Gojiba, és a beta-glukánnak milyen hasznos folyamata van ahhoz, hogy össze van a Gojival keverve. Čiže beta-glukány vlastne boli tisícročia potrave človeka. Beta-glukán tartalmaznak a zöldségek szárán azok a kis apró hibák, a gyökerék. Čiže beta-glukány obsahujú vlastne tie, čo máme na mrkve, na spodku tie chybičky, ktoré sú tam. Alebo na šupke jablka tie čierne bodky. Ale v modernom hospodárstve vlastne ako sa to rozšírilo. Keď používajú rôzne pesticídy alebo proti hubám a tak ďalej. Fungicídy. Ezek a szimbiózisban lévő apró gombaféleségek, ezek már nem láthatóak a zöldségek. Čiže tieto hubovité, ktoré sa nachádzajú v symbióze, už pomaly vôbec ani nevidieť na povrchu ovocia alebo zeleniny. Kimutatták, hogy az embernek a napi bevitele az immunrendszer normális működéséhez 1 mg beta-glukán körül van testületi orgánum. Čiže bolo vykázané, že pre jedného človeka na 1 kg váhy je potrebné aspoň 1 mg beta-glukán. A beta-glukán az nem úgy stimulálja az immunrendszert, hogy mesterségesen erősíti, kényszeríti, nem kényszeríti az immunrendszert, hanem inkább egy hiányt pótol, megad valamit, ami kell az immunrendszer. Beta-glukán nefunguje tak, že prinúcuje organizmus do niečoho, ale funguje takým spôsobom, že viac menej vlastne on doplňa niečo, čo chýba. A beta-glukánok általánosan az immunrendszernek a működését okozzák, és nem stimulálják, hanem biztosítják a normális. Obyčajne beta-glukány podporujú imunitný systém, čiže vlastne nestimulujú, ale podporujú. Onnan látszik, hogy minden nap be kell jutni az emberi szervezetbe, mivel a beta-glukánok hatása 48 óra alatt lecsensz üzemet. Čiže od toho je vidieť, že sú potrebné beta-glukány do ľudského organizmu, lebo po 48 hodinách jednoducho oni sa z ľudského organizmu stratia. Azok a sejtek, amire a beta-glukán hat, 2 napig élnek a szervezetben. Tie bunky, na ktoré pôsobí beta-glukán, žijú v ľudskom organizme 2 dní. Tehát sokszor szokták kérdezni, hogy nem probléma, ha valaki folyamatosan használja, ez nem probléma, sőt így kell használni. Čiže zvykli sa pýtať, či nie je problém, že niekto pravidelne používa beta-glukány. Vôbec v žiadnom prípade nie, takto to treba používať. Az ok, amiért beta-glukánt rakunk a Gojiba, Príčina, kvôli čomu sme dali beta-glukán do Goji, az az, hogy így egyszerre egy üvegben 2 területet is támogatunk, 2 módon is egyszerre próbálunk hatni az ember. je to, že takýmto spôsobom naraz dokážeme vplývať na ľudský organizmus z 2 strán. A beta-glukán az kifejezetten az immunrendszerre hat. Beta-glukán výlučne pôsobí na imunitný systém. A mi tapasztalatunk az, hogy beta-glukán termékeket szedő személyek, gyerekek tartósan szedik, sokkal ritkábban betegek közösségben mennek, nem kapják el a fertőzést. Naša skúsenosť je tá, že vlastne tí chorí alebo deti, ktorí pravidelne užívajú beta-glukán, vlastne majú silnejší imunitný systém, nedostávajú vlastne tie ochorenia, ktoré sa môžu pochytať vlastne v spoločnosti. Így a beta-glukán nagyon jól kiegészíti a Gojinak azt a szerteágazó hatást. A takýmto spôsobom beta-glukán veľmi dobre doplňa vlastne to množstvo pozitívnych účinkov Goji, ktoré má. A Gojiban is vannak olyan poliszacharidok, ami az immunrendszer segíti. Aj Goji sú také polysacharidy, ktoré napomáhajú imunitnému systému. De azok a poliszacharidok más típusú immunsejtre hatnak, mint a beta-glukán.
ale tie polysacharidy vlastne pôsobia na iné typy buniek ako beta-glukány. A takýmto spôsobom vlastne podpora beta-glukánov a podpora vlastne tých čo je v Goji, sa vlastne dávajú dokopy a zdvojnásobujú účinok. Čiže vlastne v tomto Goji, ktoré obsahuje beta-glukán, sa nachádza 130 mg beta-glukánu na 1 deci, alebo na 100 ml Goji. Čiže pre človeka s priemernou váhou, keď si dá 0,3 alebo 0,5 cl Goji, tak mu dodá úplnú hodnotu beta-glukánov, ktorú potrebuje k normálnemu životu. Už na jeseň vyjde ten produkt, o ktorom som vám už hovoril. Ktorý disponuje s veľmi silnými účinkami imunitného systému a ten nebude na prevenciu, ale ten vlastne bude na terapiu. To netreba pravidelne užívať, to treba vlastne užívať práve vtedy, keď niekto dostal nejakú infekciu alebo ide do takého prostredia, ktoré na ňom môže vplyvať nebezpečne. Na dennú prevenciu úplne stačí vlastne to množstvo beta-glukánu, ktoré sa nachádza v Goji. Tento beta-glukán vlastne je rozpustný vo vode a nemení chuť Goji. Čiže v potravinách najvyššia hranica, možná hranica beta-glukánov je 130 mg a vlastne v tomto sa nachádza. Od toho momentu to už nie je potravina, a v tomto sa nachádza tých 130 mg. Či máte otázky ohľadne Goji, alebo boli jasné vlastne tie veci, o ktorých sme hovorili? Mám dve otázky na Goji. Aké je pH Goji? Zhruba, ale musia počítať tam vzadu, lebo nepočujú. Miena pH je Gojina. Čiže vlastne kvôli prirodzeným kyselinám je nízka hodnota Goji. Medzi 4 a 5. Čiže aby ste si nemysleli, že keď má niečo nízke pH, tak vlastne zakyseluje. Napríklad aj citrónová šťava je kyslá a alkalizuje, ako takisto aj Goji alkalizuje. Na druhej strane vlastne ľudský organizmus musí byť v rovnováhe. Keby sme konzumovali len produkty, ktoré len alkalizujú, tak aj to by bol problém. Čiže jemné sacharidy, alebo jednoduché sacharidy a mäsa vlastne zakyselujú. A druhé, čo veľmi zakyseluje, je vlastne to, že sa niekto bojí alebo stresuje, a proste hormóny vedľajších obličiek. Nadobličiek. Všimli ste si, že keď ste nervóznejší alebo viacej napätí, že pri tej istej strave sa viacej zakyselujete?
Áno. Neprešla. O čo je toto zloženie spolu iné, ako keď sa to bralo zvlášť, pretože semná nátka myslím. Áno. Má sennú nádchu a vlastne predtým predchádzajúcej spoločnosti brala goji aj z Immunity a neprešla jej senná nádcha. A o čo je toto iné, keď teraz jej prešla senná nádcha, ako teraz pije goji? Aj v Immunity, aj predchádzajúcom. Immunity bol beta-glukán aj predchádzajúcom goji. Ez annyiból másabb, hogy ez a beta-glukán, ez nagyon gyorsan felszívódik, mert vízolvék. Tento beta-glukán sa veľmi rýchlo vstrebe, lebo je vo vode rozpustný. De lehet, hogy ha most szednél az Immunity a gojimát, akkor is elment volna. Ale možná, keby si teraz brala Immunity a goji, aj od toho by ti možná teraz prešlo. Možno bude tam les? To, čo si už... Keby si brala to isté, čo si brala, možno by to aj prešlo. Čiže ľudský organizmus tiež sa z mesiaca na mesiac mení. Možná lepšie sa trošku teraz stravuješ a možná vlastne tá podpora s beta-glukánovým goji vlastne ti pomohla v tom, aby tá senná nádcha odišla. Ten, kto má sennú nádchu a keď vlastne opustí mliečne výrobky, len od toho vlastne sa zlepší stav. Čiže vlastne mliečne výrobky cez črevný systém jednoducho štekli aj imunitný systém. Iritujú. Ak sa táto iritácia vlastne končí, tak lepšie funguje potom, všetky ďalšie orgány fungujú lepšie. Jozef? Či má nejaký vplyv goji s beta-glukánom na atopický exém? Aký exém? Atopický. Či má na atopický exém vplyv goji s beta-glukánom? Aj atopický exém vlastne je dysfunkcia imunitného systému. Čiže pomer dobrých buniek, vlastne aj goji, aj beta-glukán posunie do dobrého pomeru. A práve z toho dôvodu potom vlastne sa riešia tieto problémy. Ale atopický dermatitis vlastne je hlboko zakorenený problém a v mnohých prípadoch dokáže zlepšiť táto kombinácia, tento stav. Čiže v tomto prípade takisto okamžite treba vynechať mliečne produkty z mliečných výrobkov. Dobre, ideme ďalej, dobre, až potom pôjdeme. Katka? Čím je zahusťované goji? Sú tam nejaké pridatné látky? Mivel van a goji sűrűsítve benne, van valami tartósító szervezet hozzáadott anyag? Ez, ahogy le van préselve, ahogy le van vonatkozva, nincsen se víz, se tartósító anyag, Čiže takisto ako je to vyprešované, vlastne takýmto spôsobom sa to dostalo do fľaš. Nie je tam žiadna pridaná látka. Minule sme doniesli ochutnávku, čo vlastne bolo, čo pochádzalo z
z takých skúšobných fliaš, ahol az egészségügyi labornak készítettünk olyan mintákat, amivel megvizsgáltuk, hogy laktosítószer kell-e bele, vagy nem. že pre zdravotnú laboratórium sme vlastne prichystali také vzorky, kde sme museli jednoducho vyskúmať, či je potrebné do toho dať konzervačnú látku alebo nie. Egyik mintában volt fél ezrelék nátrium benzonasav. V jednej tej flaške bolo 500 nátria benzonát sodného A másikban volt 1 ezrelék. a v druhej flaške bola 1 000. Ez olyan kicsi, hogy 1 ezrelék alatt az élelmiszeren fel se kell tüntetni. Čiže to je tak málo, že pod 1 000 sa na potravine ani nemusí uvádzať. De ki akartuk próbálni azt, hogy azt kellett megnéznünk, hogy azzal a technológiával, amivel ezt lepalackoztuk, Ale museli sme sa pozrieť na to, že tou technológiou, ktorú sme naplnili tieto fľaše, bírja a Goji tartósítószer nélkül, či dokáže vlastne, alebo udrží Goji bez konzervačnej látky. vagy fél ezrelékkel vele, vagy 1 ezrelék. Alebo či tam potrebujeme 500, alebo 1 000 do toho dať. A laborvizsgálatok nem mutatták, hogy abba se találtak semmit, amiben nem raktuk tartósítószer. Ale laboratórne skúšky ukázali, že ani v tej fľaši nenašli nič, do čoho sme nedali ani 500. Ezért nincs benne. Amit most hoztunk, és innentől kezdve van, abban nincsen egyetlen 100 milligram sincs. Že to, čo sme teraz priniesli, alebo to, čo teraz vlastne predávame, v tom nie je ani 1 000 konzervačnej látky. Ďakujem. Olyan a sűrűsége az olyan nagy, hogy a palackozás során szivattyú alig bírta, nem kevertünk bele semmit. Čiže hustota je taká veľká, že vlastne to čerpadlo ledva dokázalo vyťahovať, ale nás vlastne do toho nenamiešali nič do plusu. Biztosan kóstoltak más típusú Gojit is, érezni lehet a különbséget. Určite ste chutnali aj iné Goji a vlastne je cítiť rozdiel. Azt tudniuk kell, hogy a Gojit minőségileg, azt a múltkor elmondtam, 7 kategóriába sorol. Treba vedieť, že Goji vlastne sa zaraďuje, a to som hovoril aj minule, do 7 kategórií. Az 1-es kategória és a 7-es között az árkülönbség olyan, hogy a 7-es 2,5-szer annyiba kerül a nyersanyag, mint az 1-es kategória. Medzi 1. a 7. kategóriou je tak vysoký cenový rozdiel, že 7. kategória stojí v základnej surovine stojí 2,5 krát viacej ako 1. kategória. Ez a Goji, ez 7-es minősítésű. Čiže toto Goji je vlastne v kategórii 7. Hát a legmagasabb Čiže toto je najvyššia kvalifikácia Goji. lehet kapni olyan Gojit, ami kevésbé sűrű, és az ízében fogják észrevenni a különbséget, és a sűrűségét. Dá sa kúpiť aj také Goji, ktoré je menej husté a budete vlastne cítiť v chuti rozdiel. A jobb minőségű Gojiknek az íze az szélesebb spektrumú, sok íz van egyszerre benne. Čiže vlastne Goji z dobrej kvality má široké spektrum chutí. Čiže vlastne viacej chutí môžete naraz cítiť v tom Goji. Egyszerre érzik a savanyú és édes. Naraz cítite aj sladké, aj kyslé chute. Az olcsó Gojiknak az íze inkább a sütőtökéhez hasonló. Čiže vlastne tie Goji, ktoré vlastne sú lacnejšie, radšej vlastne k tekvici sa podobajú. A chutia ako tekvica. Én szándékosan nem mondok márkát, mert nem azért vagyok itt, hogy más márkáról beszéljek, de meg kell önöknek tanítanom, hogy hogyan különböztessék meg a jó minőséget a gyengébb. Naskôr vám nehovorím žiadnu značku, ale musím vás naučiť, ako môžete odlíšiť vlastne dobrú kvalitu od horšej kvality. Goji? Ha megnézzük, Hej, Goji. megnézzük biokémiailag analizáljuk, hogy milyen hatóanyagok vannak benne, milyen mennyiségben, Keď sa pozrieme na to biochemicky a analyzujeme, koľko účinných látok a akých sa nachádzajú v množstvách, és ezt ábrázoljuk egy grafikonon, a toto vlastne dáme na graf, akkor a jobb minőségű Gojiban sokkal többféle anyag van a grafikonon, és magasabbak az oszlopok, mert több a hatóanyag. a Goji dobrej kvality vlastne je oveľa
väčšie množstvo vynikajúcich látok a oveľa širšie spektrum tých látok. Ezt, aki érzékeny erre, az ízben is meg tudja érezni. Ten, kto je citlivý na to, tak ten dokáže aj chuti pocítiť. És ami még nagyon fontos különbség, a héj és a magvak még közvetlenül teszik a búzsit. A čo je veľmi dôležitý rozdiel, samotná šupka, jadierka dokážu ešte dodať tú chuť tej goji. A legfontosabb különbség, amit már az elején mondtam, az, hogy ökológiailag tiszta, vagy vegyszeres gazdaságban. A najdôležitejší rozdiel, čo som už hovoril na začiatku, či je to ekologicky čisté, alebo to pochádza z takého hospodárstva, kde sa postrechuje. Tehát hiába jut be sok jó anyag a szervezetbe, ha mellette sok rossz is bejut, amitől aztán meg kell szabadulni. Lebo darmo sa dostáva do organizmu množstvo dobrých látok, keď zároveň sa dostáva aj množstvo špatných látok, ktorého sa vlastne musí organizmus baviť. Hiába jutatjuk be a májvésbe anyagokat, hát közben májkárosítani. Darmo tam dáme vlastne látky na ochranu pečene, keď okamžite dáme vlastne aj látky na poškodenie pečene. Ennek nincsen semmi értelme, akkor inkább ne is ígyunk. Toto nemá žiadny zmysel, radšej nech to ani nepijeme. Či môže vzniknúť alergia na goji? Lehet alergia? Bocsira? Mindenre lehet allergia, a földietártól. Alergia môže byť na všetko. Hej, na jahody, na hrozno, na všetko môže byť alergia. De én még nem találkoztam ilyen. Ale ja som sa ešte nestretol. Testované goji, čo odporúčať alebo neodporúčať. Otthoni goji, miért javasolni vagy nem javasolni? Doma pestované goji, prečo odporúčať alebo neodporúčať? Posledná otázka to bola, dobre? Ideme ďalej. Tehát az, hogy a goji szemben mik vannak, milyen tápanyagok vannak, To, že vlastne v jadierkách goji, aké sú účinné látky, az alapvetően három dologtól. čiže základok to závisí na troch veciach, A talaj, čiže vlastne od pôdy. ott láttuk, hogy a sárga folyónak a hordaléka a leggazdagabb tápanyagban. Tam sme mohli vidieť, že vlastne to, čo nanosila žltá rieka, tá je najbohatšia na živiny. És hiába ütetjük bele a líciumot, fekete földbe, az nem szereti a fekete A darmo zasadíme lícium do čiernej pôdy, ona nemá rada čiernu pôdu. Az a tápanyagban gazdag homokot szereti. Ona vlastne má rada piesok, ktorý je plný živín. A másik a tengerszint feletti magasság, Druhá vec je tá, že musí byť vysoká nadmorská výška. és összességében az éghajlat, tehát a napsütéses órák száma, A samozrejme, koľko na to žiari slnko. és csak a mennyiségben a hőmérséklet. Samozrejme, podnebie, že vlastne koľko dostane dažďa a vlastne ako je pomer teploty. Az a goji, amit több mint 3000 órát süti a nap egy évben, To goji, ktoré vlastne viac ako 3000 hodín, na čo žiari viac ako 3000 hodín slnko, abban sokkal több az antioxidáns, mert többre van szükség. tom je oveľa viacej antioxidantov, lebo ono potrebuje oveľa viacej. Magyarországon például 1700, Szlovákiában 1700 órát süt a nap. V Maďarsku alebo na Slovensku 1700 hodín už svieti slnko. Ráadásul nekünk nincs 2000 méteres ennyi, A okrem toho my nemáme 2000-ový vrch, ahol erősebb az ultraivonos sugárzás. kde by mohli byť ultrafialové lúče silnejšie. Tehát a goji nincsen rákényszerítve, hogy termeljen több hasznot. Čiže goji nie je prinútené na to, aby vlastne produkovalo viacej užitočných látok. Ezért van az, hogy mindennek megvan, a almának is, a ligyének is, a gojinak is megvan, mit szeret, mi a legjobb fiú. Čiže preto je to, že vlastne aj jablko, aj melóny, aj goji má to, že čo má rada, hej, a čo je najlepšia klíma pre ňu. A vadongyöngye termékben is az a legszebb. Čiže vlastne aj v našom novom produkte Perle prírody je to najkrajšie, Vadon szedett golyókat tartalmaz. že obsahuje bobule, ktoré sú zbierané z divočiny, z lesa, divoko rastúce. A természetben egy kokor, egy növény mindig ott nő, ahol neki a legjobb. V prírode nejaký krík rastie vždy tam, kde jemu je to najlepšie. Ha az árnyékot szereti, az árnyékot. Ak má rada vlastne tie, tak bude rásť v tieni. Ha a hegyeknek a déli lejtőit szereti, ott fog nagy levegni. Ak má rada vlastne
svahy južných kopcov, tak vlastne bude rásť tam. Ezért a vadon szedett gyümölcsökből biztos lehet mindenki, hogy a legnagyobb mennyi, ugyanaz a gyümölcs sokkal nagyobb mennyiségben tartalmaz azért. Preto ovocie zbierané z divej prírody prakticky bude obsahovať oveľa viacej účinných látok ako inde. OK. Ďakujeme za otázky. Ešte na konci, ak budete vládať, tak môžeme pokračovať.